Giti kia ugavana MERU nigikuchiritie arwiri mwanya mwanya bara bonthe bonekete kwirutaniria bunene kenda gutigira ni bakujuka giti kiu nyuma ya kithurano gikinene kia mweri Jwenana kiria siasa baba barani amwe na wanandi Kiraitu Murungi seneta wa MERU Mithika Lentori na kinya mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza utumiri bwa kigira gia county ni bonekete buri ntaire iraba gutumira na wingi kwiringira ndebe kiria siasa cha mwaka wa 2017 gavana Kiraitu nonekanira kinyawe kwiringira ndebe agitariria utumiri bobo ibwa kigina gia county ira yatongeretwe ni minister Warimi Peter Gatiraumunya mwandiki wetu Wantoto Muthuri Muriuki nago tutariria nkuruki gukoni onto bobo kire report yo tukubanarwa ya Gîchunki gia siasa. Mwankina nandi mbisi ya guchwa giti kiongona nene kaunti MERU ni izolete nontoni antu batatu akiba siumiritie ario ngavana nandi Kiraitu Murungi urokunda kuthurwo kairi Kawira Mwangaza ura ni mubunge wa Ekuru nene kaunti MERU akende nyo giti giki na Mithika Lentori ura ni seneta wa MERU kinyawa gikemereria matam kibamenya nini Kawira Mwangaza ari mubiashara uri nkuma indi atonya siasene mwaka wa 2013 akiambia guchwa giti kia ubunge kia buri na kwagia asoka kairi na gocwa giti kia mubunge wa Ekuru mwaka wa 2017 giti kiria karirite mwankira thaizi ara nandi akuromba giti kia ungavana obairi ni Kiraitu Murungi na wakarite miaka 30 ari siasene athuri na kuna maitajana ta mubunge wa South Menti aete minister kwa miaka 10 seneta kwa miaka 5 na kigita gaka ari ngavana wa MERU na kagita gaka akenda kuthurwo kairi ari ngavana wa MERU obthatu ni Mithika Lentori na wathuri ari mubunge wa Igembe South kwa miaka 10 na nandi kuthurwo ari seneta wa MERU nonekene nyawe kwenda kujuka giti kia ungavana ndene ya kaunti ya MERU naru nandi turitegera maurene jaria papa bathatu baguka kiria kariba MERU Britain tuambiriti na ura karata gaka ka Sethi Mwankiraja mwaka wa 2017 Kiraitu Murungi akenda kurita munya ejere na kwambia gwikira ntu maruru ati munya atutumirite mbeca bwega uni seneta ibatu turetaga mbeca MERU kuli kumenya ni bishingino turetete nyakene thiri turetete bilioni atawana na mwaka yuju ila tukugambira ni bilioni 12 tukero ndai wachumite Brazil ati ndai we mweri gona milioni 1 yosi no tinya ngombe cia sai wa chuma isiuru twakera nyakia pasparam ya ando mutindwa tukera nyaki umete Malaysia ya milioni 42 tukera tukwandikirwa KIMERU dictionary 17 million ende tekuona nale ile hata kopi moja mmeiona nyinyi tutemba ukiria MERU na wamba na ndio tumesema munya must go ontububu bwatuma munya aturo ome gitine kia ungavana tutemba ukiria MERU na wamba na ndio tumesema munya must go nyuma Kiraitu kuthurwo ari ngavana wa MERU na Mithika no kuthurwo ari seneta wa MERU na Mithika no kuthurwo ari seneta wa MERU na atumire kanya gaka ta munini wa mukaririgiti kamitini ya mathabu kiriseneti arabetire Kiraitu na munini wawe kwenda gucokia biuria murojo murandiro jwarairwe muno jo manginyo. The MERU name for these earthworms doesn't sound very good. And this is what has been all over in TVs and radios and calling me Governor wa Manginyo. But the project is good and we are continuing with it. Indaja Kiraitu auga Mithika Lentori aritumira nthiomi ira batumaira pinga munya. I don't think your vice chairman should be allowed to use this report as a tool for his campaign propaganda because he has gone out in MERU to say he wants to be the governor of MERU come 2022. So this auditor's report should not be used as a campaign tool. We sent him during the last campaigns to various TV stations with Governor Munya's accounts. It was our campaign strategy. And when I look at it, I see as if the man is using the same campaign strategy we had against the former governor on me. That is why I'm worried when I see him reading documents on television stations.
And you know, I wonder whether he's playing back what we used to do together those days. Na ni mathabjaja no jija gutumirwa kagita gaka wa mbere ni mbunge wa kuruka wira Mwangaza na kile manifesto yawe ethro akeja na mawira ni jaja. Kwa hivyo Meru County tutakuwa na kadi ambayo ni ya Meru family. Ile muntu akana yo sibitari wena kandi eu otire yagwa mbesha sibitari kinya shilingi 100 ugatonya ugatiritwa no kaewa ndawa ukana twina over 2000 doje cia community doje cia thirikari nene doje cia thirikari matura ko ukire doje ici tugatigira tugucia empower tuguciokeria na naria kwenda clear gaps tukwambiria kureta doje ingi ndene ya sub county cietu tukethirwo twina njuku kana big stores mega stores thirikari ikanyukia bia kuria briu igaikira arimi baketha kendo tikaete mtendi kwendi kinyarira gutina necessary urgent need irio biu bigaikwa manjuku na ja thirikari bia ikwa njuku na cia thirikari ugo no wija wina thina ukaromba roni gukurukira kandi ekwe bia kuria bia biendene store cia omwe ko thirikari kawira mbere otena gita license kana baruga cia county government. It is our duty za thirikari kurionga tukona kabiashara gakari ikanini mono kabweri kurewa pesa ingana na baraba inge nabo baraba inyeretwe na baraba twera bakabi nabo tukathitheria weva kethira muntu abuna inyeretwe kathikira mathina ndio tukathitheria biashara betu weva anto akubenga inga na kubaithagia kanduru katambe tukethagira license tugerete na ni ukora na kuringana na mithikari nturi augite kintu kia mbere ni kuona mbeca igucoka kiri Meru no ntariwa kandarathi iria ikunenganira thirikari kireitu iriuto na ntukuma ome mbeca ciothe cia biashara cia Meru igaikwa Nairobi kaere mbeca irikejaga Meru igaikwa Kisumu abiashara ba Meru barejaga mbeca irikweja Meru bilioni 12 jauma Nairobi kire thirikari nene ciaja Meru County keng'ang'i na family yawe na antu bae bonze bakaritango na mbeca igeta kwithwa ng'ambo. There is no circulation of money in Meru County. Mbojairi ni mantu jege sibitari mithika akinyiria tinya wandi cia arume irionekana sibitari nene aki ya Meru 5 untubra ni ugwati akio togikia otienya sibitari kwa ndonto murume amba kuona ndawa amba ko mama ontoko ukaurwa kurabo kugwetwa mbere indawa sibitari kana ikaiburo ikauyurwa town cionthe watu kikaburu yako hapo kero kwa kwiro na hapo akwiri nyanda ikaura sibitari ikaburo priority kana indawa sibitari tugicoka kirima gire ja kireitu mwaka jwa 2017 augite kithima kimwe gikenjwa na milioni 2 uni seneta ibatu turetaga mbeca Meru kuli kumenya ni bishimino turetete nyakene ndiri turetete bilioni ata 1 na mwaka yuju ya tukugambira ni bilioni 12. Hiyo ni pesa nyingi sana ambaye yule nani ya kuwekera ruino ntungoi imoya ruji ni milioni jiraki ile nyuma kireitu gutonya kithima giki kirenjwa na milioni 6 aya kiria ni mbia garukire kugeja kwithirwa wirane ba ithima kunja na milioni 2 bwa thingatirwe mwankira nandi kaunti ya Meru ibiri kuthwe na ithima 600 wirane Bojairi ni milioni 20 CMC kuma kiri wadi mwaka jana tulitenga milioni 20 na mwaka huu nimetenga milioni ingine 20 na mwaka ujao nitampatia ingine 20. Wakati wote niko gavana, kila mwaka hii ward ya Bodhu Central mtapata milioni 20 ni mpange vile nataka kufanya na hiyo pesa. Kwa hivyo nikimaliza wakati wangu mtakiwa umepata milioni 100. Kulingana na MC Baba, ugire bonere mbeca iji mwaka jumwaki au angi mbona milioni 10 na inyabangi itekungana. Bara betere gatembi betere borwa bagiye burenda tuvugigeria mbili mwaka wa 2020-21 parliament ya milioni 76
bing'abiere biethira kuma riu gavana atweta twi MCA atwenya 20 milioni itionora ikonwa milioni 10 narikethira babare kwenjore ankenja na yantu betu ankwenda bombere nyabu antu baba turingaira kura babendene Meru bamenye kuma mwaka jwa 2019 na 2020 na 2020 2021 na kinya mwaka jwa 2021 2022 mbejira tumbita kwaroketwa ni chitango wondine ni 10 million so rea allocation ni kwa 10 million project lesi onde bukone ikibwitheka siebwitheka na budget ya 7 million nondo 3 million ithero ire bursaries ikibanga inaenderia mbia cie twiri batero turitira ngui utembia cie yira ki MCA uti account ya MCA no tembia MCA andu ikunenkanira project gweta governor akiuga every year MCA na kunenkerwa milioni 20 nete akieza na the correct position lakini tikuga MCAs bena milioni 20 na ninga vana Meru Kirito Murungi akienda kuthura jairi wirane bwawe kirie kuru ni akaba mbecha bilioni 1 amana mbewe mbithi no tabije kuru nibu gituge kianganga ya family yetu dagira nkaita bilioni 1 mbukirie niwe kuru ba Meru wana walinga kuwa wega na ndikuria kiria kinene nikethira mawirane jaja jakaingwa kana ni gucwa kura kiabata nandi kirika wira mongaza Kirito Murungi na kinyamithikari nturi ni gukuruka kura na kiuria nikethira kaba kweja na mawirane jamwe njara batiomba gukinyaniria na kiri Mumeru atikumenya guma kana urongo bagwe twenagwe ndebene 2022 tariki 9 Muthuri Muriuki Gîchunki kia Ciaca.